Kajingpen selambat kajingpen saat teng ban pelat no yaki result thungkam yaki baki samla kila yele examen lingba ke district selection committee Riboy district kala penlong ke Riboy Youth Welfare Organisation RBYWO hakakhat santri unok pra arja apply ban leki keren mat kibor penyat district jeng ke Riboy. Ke organisation kal IT ru dak dorkas jaka kong B Rani additional deputy commissioner ringkat kajingken tu bukan tuklar lam yakani kakam. Nakaliang ba Elvis Kersian unoy lam ke organisation habakren sikilat patai kubor ulong ba ke office deputy commissioner kala kular ban sim khia yakani kakam bat kaseng kan bot din yakani kakam hadu bakan da urlong. Kendu yang disi halor kapang ka Yon remind biang sa isin ni penkermau biang ya ka result jong ka DSC hani po tembe boy ke jongi. Di kumbang wan kendu menta nak yang disi ula pa sya additional commissioner i madam Birani. Kena kaliang jong iru ila ai ka jing assurance ba impact permat no in ya kran bano ba isa ai ka juba namar ngi kum ki khun samla jong kani ka thok ka dong ka tembe boy jongi ila sibun ka jingduna namar ba nadu nrutrik Februari ada arpo kani ka advertisement ani ka post ba pair nak kali disi ka panai pat adu mentaro kimpat siam nala antmi ya ka result tegunta nak kali jungi ka seng ni wan hani bandawan ani banpan ya ka jingshai balai adu kan ni ka nak sakut sa nak kali ka office kala aya ka jingshai ba hakimi ki benai banwan hi kan pendap no bat ka sa aya ka jubab bat mungkin nak kali seng ru ngin biai budin susu bat ngin yaiwan budin hakani ka jaka kenang begin yo ban bi no ya kani result nam ta ka jing mentoi ka jing bha jo ki kun samla jo ka dong ka tham jo ha ki